Жашылап узаталы акындарыбызды эми калыстар тобуна барган сайын оордошуп баратат иштериңиздер, оңой эмес. Биринен бири калышпай, биринен бири алышпай, эң бири сонун жол менен баратабыз. Кубат досум кийинки жупту чакыралы. Экинчи жуп болуп сахнага Максат Кулуев менен Кадырбек Бейшеновду чакырабыз. Кол чабуулар болсун. Кадырбек Бейшенов, Максат Кулуев чакырабыз. Кол чабуулар болсун, агайым. Кадырбек, Максат, агаларыбыз келиңиздер. Келеме, Кадырбек, жубуң табылды окшойт эми, келем чаап бер. Ийгилик болсун. Сөз кезеги силерде. О, саламдың айтам барыңа, жұрт сүйгөн иним сен келдің, жуп издеп бүгін тарымба. Сараладай күліксің, ой сан жұртқан иним үмітсің. Ардақтың ошол иничегің атпай жұрт үшін күйіксін. Ушунчаң элдин ичинен кубатын ал, нурун ал. Ай мегаком сайып жатыптыр, башпайга жетип курун ал. Келген екен бұл жерге керемет не бір уларлар. Алысты көрө билбесеңе қарағат көздер тунарар. Ақындары сөзден чеп құрсын, ардайын көрінсін көзгө мұнарлар. Ардақтаптайым, қадырлайым, ағамсың мақсат бір өзің. Ақындардың ішінден ағабыз болып жүресің. Алдыңызға мен бүгін шығып жатқан мүнөтім. Назирадай ежемдің ырымды қойдым, ұнытып естеп кетіп сүретіне. Ой мені чақырсаңар болмақ қоңең ақырқы тұрғале. Же чақырсаңар болмаққа тетігі күміш құрғале. Бүгін елдің бары жиналып, ақсақалдар сыйланып, депутаттық мандатқа тияқта шайланып атат қиналып. Бүрі түссең ұвайға, мен жағат оқшойым Құдайға. Депутаттардан айырмам, мен бүгін шайлосыз шықтым финалға. Емі қалыс болсын елівіз, ал құрды киіп кетуге сістін жонырақ екен беліңіз. Алып кетем десең ал құрдың арықтап алып келіңіз. Мен үйімді қантип жатайын, ырымды қантип қатайын. Құрды киіп кетсем деп бүгін арықтап келдім атайын. Бирок бүгін саясаттың айтпайбыз. Анткени торгой болуп кетсең да,
Torgo salıp tığışat. Bu tağılsan egerde budaktar gayran sınışat. Bulbulum ey makema bayla. Bul zaman hazır başkaça bulbula targılışat. O eşterse gelbe koluman ayla çok artımdı salıp olturam da. Aylanayın tuğandar surulup çıktık toğungan. Jigitlerden bir ösüsün cibekte ilim çoyulgan. Gepterin ulam koyulgan. Öň aytış degende janinim aň aydy tiktep altynda jatyp gelgen okşoysun. Esenbek çıkpa kalsa dep jaşırıp katıp gelgen okşoysun. Şaylo dep kaldın bul jerden Esenbektey jubuňdu sen sodalap satıp gelgen okşoysun. Aylanayın ini çek bir atılgan oşol oktoysun. Aytkan oşol gepterdiň akılga biraz ilip koy. Keremet oşol gepter var. Kazınalı kırgızdın düğünösüne daýyman oşol girip koy. Sen UKMK'dan işteysin, saga kur gerek emes, ukuruk gerek bilip koy. Kurdun emde kılasın, kalganın inim surasın. Kavak baylap kalıpsın, karaşından baykasam. Kabattap gepten urasın, aylanayın janinim şarkıra akın bar enim, akkan sayın tunasın. Anda keremet oşol gepterin gepterdey uçup uzasın. Görgön agam meleňiz aşık edey bir gesten akındardın hatasın. Akındık degen eň uluk dosundu kantip satasın. Akındık önörtü bölük kırgızlar üçün jaşasın. Kayjakta meniň iştetip emne debele jatasın. Bolgonu kolumdan uşul gomus bar men akınımın kırgıstın. Süyüktüğün elmi akın elime süygönümün bir kıstın. Mendele jügün tartıp kel atam hazırkın uşul turmuştun. Bolgonun eldin içinde bugün eldep çürgün baldarбыз. Kırgıstın uşul gomuzun tübölü kö karmarbız. El aldına biz çıksak kalыс söskön arnarbız. Sizdey bolgon agamdı jakındaybız jandarbız. Emne deyim men emin açık söskö gelele. Akınısın sen bayke bugün akındardın çeberi. Sizdey bolgon obonçunun kırgızka tiysin gerege. Emi karasam bayke karasam men oylanyp ele baratam. Har bir sözdü köp aytıp biletbeken gebirler bul kargışkanday antkanday. Atak kanday dankkanday. Har bir nerseni süylöbö sen ırdasaň makebay janagı makaloň ırdap jatkanday. Hazır ant bergenler köböydü hat kara tantın gimisi. Biz bol boylu makebiz janagı. Biz bol boylu makebiz janagı.
Seksalunun ninisi Eminesi doy bolsa da el üçün dayım kızmatты kılgandardan bololu Akbata menen aldığa жылгандардан bololu Bilbem kanday kızmat bolsa da men üçün akındık turat jogorу Emi şaylo dep bayke gep saldың Bilbeymin anın ne ayттың arır şaylo jönünde gep ayттың Анда келет жоопtu мен айттым Ал жака байке билесиң Сендей агалар барса жарашат Сендей болгон агадан мандатты кимдер талашат Койчу депутаттык столго дегеле кимдер барган жок Депутаттык мандатты партияга кошулуп бир гана маймыл алган жок Тантыгандар көп барып Азыр татына каяк үйдүн тамтыгы деле калган жок Сиздей агам турганда мен кантип турам кубанбай Эле күлү болсоңчу Жанагы жасалма жалган дипломду жасатып алчең уялбай Сиздей агам турганда мен бүгүн кантип турам кубанбай Akınдар menen aytышыбың Akın su çoğun geçip жүрür İştegen jeriңден tartınba çegarаны çeçip жүрür Tabışmak kılban alacağın Kurutmay gebin nezip жүрür Kırgızda bolsun ıntımak Çekigendey bekip жүрür Sözlerin bolup söylöttü Emgegin bolup dölöttü Өлkөгө кылып жүрөсүң чегaradan көмөктү Акын болуп кыргызды сактап жүргөн баласың Айланайын жаниним көп адамдан тазасың Кармап жүргөн учуруң өнөрдүн не бир пашасың Күпүлдөтүп кебирде манас айткан жигитсиң Комузуңду четкенде кыйла жандан бийиксиң Өзүңө айтар тилегим тоо аралап баргандан өң асканы жорткон кийиксиң Сенде болот жигиттер сенде болот анык шер Айланайын жаниним аман эсен жүрө бер Алдыны көздөй умтулуп кадыр барк журттан күтө бер Эмеге комгон рахмат өткөрүп аткан бул жагын Бардыгыңа тең жайсын Бакай банк деген кучагын Шородон алып келсеңер болбой какылдап атып суусадым Айланайын туугандар өнөр деген нерсеге өбөк төшүп кусамын Жакшылыгыбыз жуп болуп ой жамандан кылсың кудайым арылс кылсың кудайым тартырбасын муңайым Айланайын жаниним меңе оомат дөлөт сурайын Бактылуу болсун өлкөбүз алдыга бассын дой жигиттер Ой бириңерден бириң шер Кыргыз үчүн дайымаң агылып турсун маңдай тер Бардыгыбыз туугандары бийикти кең жетели Түйүнүн сырдын чечели Аман болсун Нарбагы хан Манастын мекени Рахмат. Кадырбек кыскараак кайрып жыйынтыктайлы. Ал рас ата мекен биз үчүн чегарадан башталат Милдетибиз парзыбыз анын ыйык сактамак Чегарачы жоокерлер милдетин мыктың аткарат Бирок комустун күүсү чертилсин атылбасын чең автомат Эл ичинден үшүнтүп ынтымак эле болсо экен Эл ичинден ардайым ырыскыбыз толсо экен Тынчтыктайым болсо экен жүрөктөрүбүз курч болсун Чегарабыз тынч болсун Эмне дейли биз эме аягына келели Болбосо кичинекей жашымда муну кырыспайдай болгон жестемдин жүрдүм эле Манасчылык өнөрдө биргестен үйрөтүп келген агабыз Далай кептерди сүйрөтүп келген агабыз Манасчылык эң бийик айткыла кайдан танабыз Эминеси дой болсо да ата мекен биз үчүн ыйык болуп сакталсын Антын берген жигиттер антын бийик аткарсын
Анткениң разы болсун бул күндө чолпон кулдай кечеги дүйшөн кулдай кечеги аталардын арбагы биз болобуз артында мекенди сактап алчу балдары ошолордун бул күндө биз үчүн ополтодой салмагы ким мекенди коргосо мекендин ошолардагы эмне дейм мен эми жоокер балдар турганда мекендин бийиктей берсин байрагы эми тынчтыкта дайым болуса экен өлкөбүздүн абалы ачылып турсун арубак асманыбыздын кабагы эл ичинен арубак бири-бирибиздин жанаган ынтымакта табалы эмиң уруксатты берсеңер биз андан ушуну менен баралы. Ey рахмат, кол чабуулар болсун. Керемет айтыш болду. Кадырбек Бейшенов менен Максат Кулуев.